I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u moje tutoriale. Danas ću vam pokazati kako napraviti kuću sa tajnim prolazom. Ovako, napravit ćete ovako jednu kuću, ja ću vam to pokazati. Evo ovako, mi smo ušli u kuću, evo. I lepo ovdje, da. I vidite sad ovo. O, dijamanti. I sad ću da vam pokažem kako se to pravi. I samo da... I ljudi, ja sam skupio sve što mi treba. Sad idem da vam pokažem kako se to pravi. Evo, započet ćemo ovdje. Ovako. Ovako. Evo ga. I evo ljudi, ja sam popunio, samo stavite 3 bloka u vis. I sljedeće što mora, evo ovako, stavite kao vrata. I onda zaklopite ovako. Evo ga. I to nek vam bude takva prostorija, ja ću samo ovo da uradim. I evo ljudi, ja sam završio. Sad prelazimo na sljedeće. Znači napravite ovako. I onda idete ovako. Da vam bude malo šire. Znači, evo, i samo postavite 4 bloka. I to sad kao popunite, možemo malo i šire, nema veze. Evo ga. I stavite ovako i zaklopite ovo. Nije važno, možete bilo gdje. Ja sam ljudi dovršio pod. Sve sam dovršio što mi treba. I sada sve što treba da uradite je ovako, ovdje ćete da stavite jedna vrata, znači da vam bude ovdje vrata, ovdje stavite, mislim, vi možete po svojoj želji, ne morate kako ja, ali nema veze, ko hoće nek stavi, znači stavite ovako i evo ga, kao stavite to i sada stavite ovako. I ljudi, ja moram da stavim samo ovako stolove, ne treba nam znači ovo dvoje. Stavit ću samo ovako stolove. I evo, to kao izgleda nešto bez veze. I sada postavite ovaj znak ovdje. Idete oko. I ovdje. Nema veze, ne, ovako morate stavite. Ne trebate oba. I sada uzmete sliku i sad moramo da nađemo. Ili ne, ljudi, morat ćete na ovu drugu stranu, pošto vidite ovdje vam je ovo. Ajde, sad ćemo da stavimo. Pa, evo ga. I sada, sad ćemo da nađemo onu sliku. Evo ga, ista kao ona. Sada kad budemo ušli unutra, možemo staviti baklje, ali nema veze, ne treba nam više ne treba. Sad nam treba samo kovčeg i ovaj kovčeg. To možete i vidan. Op, ja sam uzeo ovo. Ovako. Da, treba će nam crafting table. Za čas. Stavite ovdje ovako i ovo. Dobit ćete chest kao sa zamkom. I onda stavite, morate vidjeti da je crven. Moram da upalim baklju. Evo ga. Ovaj vam je crven. I onda onda uzmete ovaj običan chest, stavite ga ovdje. I onda uzmete, nije bitno, uzmete nešto, ja ću na primjer ovo da stavim. Op. I ljudi, samo ovo uradite. Postavite znači sve kako hoćete.
nije bitno, evo i na ovaj ću da stavim. Evo, ne trebamo više ništa, ovdje ne moramo ništa da stavimo, nije bitno. I ajde kao sada krenemo. Mi ulazimo i hop, šta je ovo? Mi smo kao unutra i oni naravno neće ništa vidjeti jer možemo mi da stavimo sliku i ovdje i ovdje i tu bilo gdje, znači da stavite ovdje ne možemo, bilo gdje da stavite sliku i oni će misliti to bez veze slika, ono, ajmo nešto ovdje da radimo, da budemo u kući, ali to je zapravo taj tajni prolaz s kojim možete da prođete kroz sliku. I ljudi, to je bilo to za ovaj tutorial. Pišite u komentare za još tutoriala, like, sub, share, koji komentar i vidimo se. Ćao.